watukufu wanzani mduga wa matangazo ya Daula Tropic FM swali Juma mjini Singani fundi watu ngujo toa baadhi za makalma ya onese izira aizaha ya usonima wa Komoro ni khutba. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتكوفوا وهنتي يا كومور هاي بحر مجهون راو ريكانغا نيهون نداني مسواماني ريكانغا نيبوند هي لا يونيا هي انتي إذن ويكانغا زامبو إذن تزينو de décret nani arrêté ikao zitolo harumao mfumo hunu yakahonesa wakati wa huswali swala ya juma sima hatibu ikauri hana group ya hatu ya WhatsApp sima hatibu wengi haku watiruma jana manana uhenda ikao ngwamathiliwe masio yonti pia ramaore ra ngazijara nzuaira mwali bal no mahatibu ikao ngobonze ikawa ngabalo Tanzania ngabalo Kenya ngabalo Faransa na haini mahala ikawa maulama wa mahatiba Komori ngojunda kula wanane arate ikawa itola ikahonesa wakati wa Ijumaa ikawa ichele wane edekere ya president ikawa sisi maulama wa Komori hausi mahatibu sisi hustahi haku haini president jama ketina wa hawoi haini president jabangu si tumombe harmo mimbari bal hata leo riombe ya rais wa dua madama islamu nasiwa islamu amri zindi zo huja sidero kwa amri shawangu wazitoen walakin iza leo hena mnarionao ngarionao mushkila mziro ikao ngorosoni ngabo emafundi watu karna uziha wone saukaya vanka wati mushkila horengo wakati wahe Juma ribe safkar كان يختلفين وبهن يا ولكن اختلافياته دوهم minimize usiku utukufu wa Waislamu na Juma ritukuze rifanye fete aidha tsumbili zahema wadui watu yani mfomoti na mfumbili rivuma narduka boko mori modojiliwa modo handa harmaze hindi zabada hao nezeta ani modo sterehiro nono baada ya bo Juma isamisiwa hata nasiri wataha raone seze proposition za hatu pia mzidungu harma detuzatene namna ratahi serikali riwono waziri riwonana ne darul ifta baisho wakati wakadaka ani riwonana apre almubulo kaya ritole proposition za hatu kaya kaito kama ndo nsumi ili harma mfumo inarenge Juma ni mfumonsi hawe Juma ni mfumbili katili namna hiyo namna tuhansie Juma obahanuilio wanwaje sana wanusu hata sasa wanusu shahoka wanwaje sasa nyewa dizongo ndio uitori hata midi baada bo yani adhana ilansi wa hata safkare wanwaje wadhano katiwa hutubu yabo sikarsu na baha ngarona ezijao na simondo wa wamsom ikamwangalia program école primaire kamna huona dini bose ya Juma satan katoshala naye watu mna ona minuti yao wa usomesha education religieuse katoshala naye waudo wana ikao baada ma 20 abonga bila hulitena kasi sira duhara hunde haima haidini harmanti ngasena mnayu babo wajao wadukaje haizo ngarongo zao serikali wadukabangu ngasi harmanti sisi ngasina suifa mbili mama gasinizo si waislamu inu saki demokrasi izanu ruhusu njimebano usilamu haki kamungela haki ya onese maoni yahe na demokrasi constitution ni kao haki ya maraia waonese zahao haizo Ranu efasira fonctionnaire d'État waiti mtwana
jali kama nyinyi gouvernement nyinyi ma fonctionnaire d'etat cheta pauti hanyu ndo jina nyido mu administrer wazenrongo hauna mdambi wa hanu mshahara wa hanyu ula wao no mshahara wa he ma fonctionnaire ndo jina ula wao mzima wote mzima yomonti ezabili ristajabi hasima hatu ne ma fonctionnaire komori ikao khatwari ya hene mnezile razilio leo nge walida uwa orangu ngorohoda honi motasi hata saa 11 ye mwana ngenda ye emnu mdu hazi uloda honi utsona mdu mkarantiza kusiti wazungu ikawa una mahala ikawa mdu hazi honsi wao hesi wandu ikawa wa mru wezo haraka hashile ne hazini habezere jele shile koko ya shile mbaya ya shile mzaze yero ya mwana lima fonctionnaire mtukutula msujwa wanu shairi rifanya na taratibu ikawa fonctionnaire ngi hamange ngimtwana katina haki ebanu kama tisendika ya hondo hazi hanga mukuzikitiho harman sida mkatuma dainu ebanu kama tisendika ebanu kama tutomero kama thalani kam namtorishilia ema dapite yo hezerejio ebanu shanyini ebanu nyinyi ngamatiliwe peuple hawunga mjimatiliwe nyinyi ale hao haizu gari sikiti hao haku enamna zenwaze nao na haini zahaja lema fundi ashe sinas sisi rabeza hatu mfunde shahe do hamba basi sikazia wama la rasuli illa albalag almubin sisi hamba narambao ngoro sawki atari hizan wazinu ukaya yajuma mtume alayhi salatu wassalam yaitukuza yamaka khairu yawmin talat fihi shamsu yawm aljum'a usiku kwa kairi wa helena najua do usiku wa jumaa kabati usiku wa kairi hadi jumaa tume yawm alayhi salatu wassalam usiku mtume adam yaomba do usiku ya tombebani do usiku ya biharmi ardinu do usiku nso kama hilo yuko haya baada hapo hawafika saatu alijaba hapo usiku mtume alayhi salatu wassalam hatapupa wa jitihadi huli honu siku wa Eid wanaolio bezaraka wale jumhani hata mtume alayhi salatu wasalam hafanisa ukaidi إذا يديك لمبي عيد الفطر عيد الأضحى عيد الفطر ورطوة زكاة الفطر بهمتنا عليه الصلاة والسلام هما يموجون هرم سيامانو جهما هرني جهما قرب بدنه جهما هبلا جميع هيقرب شو هم يزمه سبحانه وتعالى تكبير الله إسايا بيلي إسايا رو غونزي إسايا كو إسايا تانو جواي بعد ممكن نقول سوكا عليه الصلاة والسلام جابوا ملائكة نغوتاسي وجاوهم سيرين نغوتاسي وناصلي وقت وهم نجمعني أصلي لو بصبي بقى وقت واحد ونروح هدا هوني هدا صبحي وقت جمعان وقت ومنه سلا هاي زود وقت ومنه تاوندو بعد أبو ركلا جل هي سابيل سارر حتى سنة كامل بعد أبو الملائكة وانزي هوان ويهنج وقت فلان هنج وقت فلان حتى إكي خطيبو حاجة وقت يوم وبياوي مبوكو وكان سوى شليه يخطبة هايزو هكاي رجري همانو مباهن نويا هاتو زباري متو سينيها إلى رايا هازي من سيسا شمسيني حوالي رايا مungu ميهزة مستاجب نروندو نوذ مستاجب نروندو إذا سايا إبنو مهم لكاورو فاني هازي لرازينجي أولي من قولي وديمقراسي وودامبيو وخفيفيش زليرا ونفanya hazi kalite shati kantite enogo si wakati mwingi enogo danyiwanyi eza jenetsino nanyi babo politicien roi general leo nanyi ekono hazi ko hazi normal na mtofanya ni normal ale hao haina usiku control physique baada hapo kama tingo lishangilewo haizo ngari para wa komori waonese ukaya sisi fanya waonese utikifu hao ukaya sile namna hilo na sisi si wenda mbio yentinu ikiharma amani nende manaraju harfa namna yinu ukamru mwenzankili yehuzie umro rahwe jasiha yoni min rahima banu walakin sisi wonwa hutoe amani bal hutoe amani ya hensi de namna yinu dum hutoe amani harmati do ka do bouleverser ila ya mazoea ya hao surtout mazoea kama sitabu elmanu kama swali sasa siteza jirini ezo jirini wanda mungu dola umroni yatuma swali habro hazini mathalan hata tukina kan taxi ngarjuo mimi siparoka haduja kadanja hojumani singhan harma onzori kan sujanai si imi titagari hata njahura sipachele gari sende hata honziani bala mangani ngabo kortaji safi sikaubalambio ndo garini nende kan taxi hemindu
msora batiti urugari wakati wote ja tiro jumani ngam ngani wakati sasa tayo wangoro hazini pia aba basira mngamsaidia wa mataksi mana tosole jumaa shele wana kamdo de follow wakati wa juma mtu ndo wala si wana sadibahi hata wanaume izi taksi nzi namna hiyo haizo ngamsaidia wa watu sale jumaa shele yabo mroa wa serikali haizo ni kalima kandaronese garamo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya thibitisha dini harmanti hatu inshallah na ni maraya wa Komori dhamana harma zimjirioni ukamnaro hemoroni hata timma baga harma inordata yutabir bale kama mtu sawa helikopteri muhati hula Komori zuruba iza ruha sheka gari izoti kweli. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tukufu Romoni Sanyukaya ngarjona wa mjini Singani hama yambu baada ya wandu waswali ya Juma Ustadh Munir akaanza risala sunima wa Komoro wa mji wa Singani kaya kaiti maswa hozelera nifunu hizo wanungo lao na jeyo makazini sha risala ibewa sunima hatibu ni hatibu hensi ya Komoro na Ustadh Munir sonima mji mtukufu wa Singani heli kao wa amini yeze barnamaj za husu Juma rangu mfumo abenge kwezi watukufu Romonisani kaya rehisa ga ali joda ya mahafali ya atuanu sha wananyasi wa hesiti ya wanamumbia nikaya zelera lezinuyo garjonzia life ya hatu ama tawfik illa al-malal mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.